Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Post-traumatic stress disorder is an anxiety disorder that can result from a traumatic event. Living with PTSD is challenging, but learning more about the condition might help you to ask questions and find the help you need. To learn more, visit our website at www.asalliance.co or call 684-699-0272. Skipper Tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper Tuna today. Ngai kai au fou, le lofa malanga leo le kua, loa fionga le pleskenge, hapea hoi le sui pleskenge, hapea hoi ka mao le moka. Malo lava le usu malo long sa ingi kai au, la amakaria kako ideolonga ngi kai au, kalo akui, marwhala kere loa fionga mao, Skako karsanga amakaria ka ko ngaruanga malo falo lava. Talo. Eri ielo mato tua. O lawa fio lava na ta imua. I le po maleao a taimi uma o le soifua malo mato wola. Mato mawai mal manuia le netai au fou. Se aso e whao popo ma whaitawina i aso lo latou soifua a lo mātou malosi. E awai o na mātou tuina atu le vi inga le wha manu ma le whanetanga i ate oi. A walo e saunia pēr mea siri mo le soifua ma le ola o lau whanau. O mātou atu i ate oi le nei aso lo mātou o li ie. Tātou mafuta ma oe e manu ia ai tau o manga umwa o le a mātou whenga iai. Pa manu ia i lo watunu o le whai ngā mālo tuila ma manu ai o na taitai. Pa manu ia i presidente ma ona tiu te tau awe ai meise ta māma o nei maota lo mātou o li ie. Ia mātou whaia nei ngā luenga lo mātou atua. Mau ai se vi inga o lau fio ai le o mātou tangata. O mātou te se, ma o mātou whale tonu ta maa. Alofa fa mam fa mangal matul toto lo walu pelo Yesu Kristo. Amen. Ja, aftai kaira wa fionga le senkoa ma o mo ka sanga mo ria ngi ka au. O ka ko ido longa o le ka ro ku ka ko mo mau. O le pa ko o le public works for the deputy. Ja, fa pe foi fa Kongo o la ARPA, ja ma le chief of staff, ma fa la lava. Ja, fa kayaku le, ngai kai o fo le lofa malanga le o le kua, ka ko ferwa iai le lofa maranga lei wako le avangoa le ko whakongu o le ARPA ia ma le chief of staff a pia foi le deputy o le public works salo o le o i mai le ai o maranga i fafo le whakongu e ko sa wanga a makairka kom ka upungi ka au ia kurai mai ku mai lola ia ka maa mauka i Moing City malo whaala lava. Whatalo whātu nei
tai au fou o se tai au manino ua tātou au lia mai le lofa maleanga le leo le tua. Whatalo whatu I lau whionga le teitei komiti. Pea fwoi le mamalo le mota. Nei tai au fou. O le viinga le tua ua whasopolia lo tō soifua. Ma si o mātou wola. Ai mātou sawaran mai. Tusa male. Whilangalo lau whionga le teitei komiti ma le mamalo le mota. O wafo I le taupu ua whilangalo e lau whionga ma le mamalo le mota. Ia, se mātou tampai atu lea a mātou nei. Ia, lo usta I la watulanga o samania pena o atu. O le tangaluenga o ngaluenga lau tele le malo. Ia, ma le tātou official ARPA. Ia, ma si o tātou official vai o le official kovana. Sa vai mai nei tai au, ma le nganga pa. Alo. Ia, whawhkai. Ia, masaroi, lewa hoa, mawalunga le, kua kui. I kamau mauka mo ngi fsiri. Pe ngi fsiri e fia saungo ai. Ai wako le, lewa hoa I lawa fionga pleskenge. Mo sau fsiri, marwharau lava. E whawhkai atu, te komiki o. O le kau whanolongo ako po kongo le. Waku le mo ya upu wa ia len ka sanga le. Ka upu ngi ia na. I ma whanongo longot. Wa. Utu. Ja, te batu le limo le whatalofa. Whila I fwoi le. Se onga I sui malo le. O tatou administration. Te atu lau saunanga lau sunga le. Policy nia. O le official kovana. Pe fwoi sunga I sui tai o le deputy se lua o le public works ia fa pe foi de sunga ia fa muina o ia lo pulel tuper tato ARPA o ia le ARPA te ia tu mo le no e te suma ia fa tala ula tu le sunga se committee wa tato mtau pulea te lo na o le tu ia Doris o ia le sa nga fa malinga luenga ni te lo team pa pe na foi le sunga ia James ia te vai sa ia le pule James nei luma ia masania na tam fa ia tu se tupe fa ia tato ngaruenga le tu sai ai ile nganga fa penators ma nei le tu atu le ava no ia toi le sunga le atu te komisi tu ia toi se on tang kango e fa ma mlama le mai ia le mata upu nei ona ngaruenga nei ngaruenga sa fa il paramount ia o te le loa po inta fil ngaruenga le back in po October ko sanga lente ona uma leo te le lopo inta fianga luenga ia na fa pe na ma ya le ele o mapu alo tangata fa pe foi inisio o pule me senator o mato tule sa e mato te atu na ko vana e fa manatu ia ile ta u le wala le leo fa ta tu uma sa mai polo e alu ta ile tu ne a to pa wala le wala o Amerika Samoa ele o ia le fainga na luenga le e ele tupe sa umana fa ma tu umai fa inga luenga le ia pe tai ia la tu os pe ia Doris fa matala mai tu langa mele ia lo fa fonga mota ia no mo ele so mato wa no te wa twin na sit ala so se komiti ia no ia Doris fa mole ia pa taila va mole avno ia ole ngalwenga o lo o talano ina neta ia o fa ingo ele mtatula elementary school access road ia ngalwenga e moni lava fela ele fa tino ele kon karate o Paramounts so iela ia ele ole tulanga ngalwenga ole resurface male shoreline e fai mai tula I alao ai peta ia ni na ia na ngalwenga fa popo I fela ele toi fa lau tele awala ia manai drainage structures fa popo ia ai mai se ia tulanga foila ele I puipui o awala ama tangata feo ai tabali I le tiping o le maunga. Ia o le alanga tupela na le tau so ia toi mtanga luenga I tau wha umbainga luenga mafo angala na wa a whailai le tau tau fia I linga luenga ele o lava se le ni wha umbainga luenga lea. Whaftai lava mawharuat. Tore se su le wa fa fongal mo tal tu lango nga luenga lea msinga nga luenga lea ia se o tu se fasidio no te fia I lo le pole atonu tu lango mea lea
Sa what we tell to officer ilo falongona wo umona avele tupele paramount surface resurface ile wala lea. Le arsa ongon mele. See if I'm telling me. Okay. Ole o tulangan ngalwenga na fatupe ina fela ele tupe ale DOE ARPA moni lava. Wa uma fena tongi ina ile resurface. Ai peita yane ina ua faupopo ina ngalwenga maile ngalwenga administration tuai. Ole alanga lea fela ele ua tautau fiai wa afa pe e toi resurface maile awala ua faalau tele awala lo ye temine male tipingan monga. E toi afa ina le awala e mai maule le faatale awala. E se tupe wa ave se tongi le scope of work le sa ngome oi. The original po le faupo. Yes. The original yo. E fies tupe woman ave le paramount. Ole konkarate atua is. I'm talking about just section is how my movie is how we alofau. Ilo au mantua ina pe le faumanga i se Lua miliona. Wa umang ave ye so right now as it stands right now wa umang ave le lua miliona ele fakala wala, right? Is that true? Nga fatale afa ile ngata mai lalo amori ele io atu ile fa ngata ya lo fau. The scope of work le kalangoi ka or Yes, scope so of they work allow so mai fair. I'm talking about just mele le ngakanyir ka e sau iero fau. Yeah. E fier kupel me ngara umang ave ele fa ka ele facing out. But two $2 million. remaining. So Paramount's already got $2 million. Ele fakala wala, right? Okay. They resurfaced up to Amoli. It didn't complete. Lower Amoli. Ngata ile lower Amoli le faata in sectional areas lainga le leanga. But ele ia watu ile ia lo faule fa ngata ile resurface. In particular, I would like to see por akongwar kala mere me oi langa le umanga kal piko o Amoli. Al saule men mere ngaka mai e sa i ro faule sa main thing le kur kuria ko. Pe ese kupe wa ave ia Paramount e fa kai piko le ngaka nge e ka ro fa. Ole ala E fier kupe nga. 2 million. Lo milion. Yeah. So they already got $2 million. Ali fa kala wala. Ele fa mata. Okay, fa fair langa transition even mere o le ngofo Paramount mo ko sua ku au ka fa ese paperwork e fa ki ngon mere lan ka ngon me e fa po polisi add on le fa me o ko mo mere si scupe fa la ba coupe la. Na ele change order fa savali e peta yane pen fa ilo atu in bota. E le mo se le ni fa atu ai. Ba na ye change order fa savali ele fa ele fa fully executing. Ala me o le kango o le fa ye o ko ya Paramount a fa pe o le mere le fa i ngon benga le. Si fi for coupe le o mo ave i me o mo i me a fa ya Paramount no fa ngi gaming e prevent sai le mere ko ngai o ngal benga le o mo fa ngo curb and gutters la we o ke le me o le nga want mai u ma vai. So it's going to cost more money for them. For the government. O ko le ba wa ngal benga. The ASCC Public Works is the one that oile dropping al poli o fiu mako o le o fiku ya kausanga o ya masinga o le administration ngai ang tao fi mengal benga le back in September ngala kalaka lo ngal benga le mere le ole le palo kala fai ka fi le ngal benga kirero la sa fongo mar ko banga ngafi fa koru lengo o ngal ko banga ngal benga le o umang ave yele package on merenga mai authority ya ila ya mas me nga yoy lo sunga James wala nga mai lo sunga ngir ka ngi o ki nga ko makalo lo so ko office o ko le la foi on sai yo ve me a ula ko banga mo o ko a ula ku ya ko ve me o ko ele fa fenga ko nga ko in compliance nga singa wenga ko ki a besi yo are o le lopo oif si oi ma ko fongo nga file wa le fa ko le la mai va ngari lo sunga chief of staff o ame kupu nge eksau nge longo ko bang wa kire lo la ngale pe ku ka ko bang me ko wa afa ko bang me le se me al pekes wo ma ba 4 hours wo ma abel pekes nga abel chief of staff le before you, okay, and then I also have a package that I gave to you guys, ARPA.
James, o le el peke si o ya ko. O kele o mako kemi o ko konfenga luenga le awar fa lingo le ko ikia kupu se me awala la. Nga kinga inga le malo langa o le e ko kongi le sengi o ka vale e feo i lungo la wala o le maka fa yo inga malo. Serve and protect. A leo ke wa ya ku o le leo fo feme ang ile a upo foi at fault. Public Works primary o ko ku le mera. Yo o fionga chief of staff. E la kalaka ko vanga fai wa kemi e fa ko ale vai o kusira ko vanga se memo ki ngoa se me ku. Wa le lopo ai a fai e fenga vanga. Doris ele o fia performance ko mkanga vanga. O lo fa fia o wa ku yo. Fenga vanga na. Ko kik ele nga vanga la le ngai. O la foi ha fa inga nga vanga de kule i sifu. O sua fa pea. Awai la le running a me. That's your responsibility nga ko Public Works. Yo ko vai po ame o po sefen ya dungo wala fe wa yo kavali. That's your job. Yo. Ia bang o su ku pele bang o finga bang. O le ala me la fai change yo wa ko word el mic. O le al ku lang ise ku pe wa be finga bang. Faftai atu mo le fafsilia lawa fionga le lisentoa. Mo le sila fio al mauta o le mata upu le tal noina nei taiao e lalo le fa malmalunga le ARPA DOE e se ala ARPA DOE e se le mato ofisa ina wa fea le mato ofisa i lawa fionga sa ta mafai lava e sa ili po le ase au wala e mafai ona fa foina i le fa fitauli le ua maua se fa sota inga ma le ofisa o le Public Works o le tarsanga lau tu mai se avanoa. E tele o polo ke tia le ARPA a sila fia le mauta o lo osua wa amata kon karate wa yei la to land use permit. O lo wa whaanga ioi. E foula i la u whaalongo mal sa vale la wa fionga tarsanga e wha mai ai le awala le tu malo sa ole. Wa o le ngai lalo le wha malmalunga al DOE ARPA. Ai le awa maua tua e le change order ma le awala e to e whaalau tele. O le pau lava le tarsanga le o le matou ofisa a whapea lava e maua se leni e whaatau nu o e whaamoe e to ia uia wala tula fono o le procurement process o le pawala na tarsanga le matou ofisa la matou ngalu lue su el se leni e whaamae ai e to e tatala mai tua e to e whaile le procurement ma le scope of work e whaingo fie fo ia matou na monitor le compliance wa lela pese i o la ase ma le ARPA DOE e whai alofa tu fo il sa vale lawa fionga ala ata mawhai lava e sa ili seleni e silingia fo il mauta po fe maua mai seleni e tato ploketi ala ARPA lewa umona wha manuia a ei lava la ploketi e lalo mai o lako paketi pese i o inga lela i tau vava ai el ofisa pe maua se alanga seleni e wha putu e maua ele tau nga ruenga lea e sa ide lawa fionga le foi wa o mai le sa vale o le o isi a onga lo mana o mir soangi pese i o le nganga lava lea se tu mai se avanoa se matou ngalo lue ma le fionga chief of staff a me se foi o matou tanga luenga paanga a tono se masta heona mai foi la isi di poti le fionga a me se foi le la ta il mauta ma lo fa lo I ku mo mo la ngo fa ngo ya ku ile chairman ku ku la usi mai le aole fionga prestene isi me kunche Doris. Pia ne o mantua tu nei na matu ele tala ina ole. E wala lea. Le o mau ma tala James e. Pia le tala sina e valu miliona mon tupu la le tupu e wha. Sau e mei na e tau i alo whau. Ale apa, DOE apa la. O whela o ele tupu pa whai ele umana whaunga. O le ngaluenga atua whaftaila wa mor whafsiri. O le ngaluenga atua mon ngaluenga le tato talanoi nam taupo. E include ai ia le revetments. Le shoreline, le protection of shoreline al awala. Ia e whaila ele e te le atu la le tau o le whaingo le talingalo. Ia on mafuanga e aro i dunga le tau o le ngaluenga. Ia o le resurface ia e se whailon tau pantu whaatasi. O whela o ele kupe.
Wa uma na o le tupe kon karate o e nga fa kon karate ia nga wenga lea. Winga paunga na mea nenka koe laso ngai varu milion. I luma ngai I le shoreline. Paunga na mea ngā ruele varu milion. Ma le whaatanga a wala nā watu I a lao ma le parda a mōd. O le ana le mea la whai ngei so vai problem. Whai o le mele I whapenga foi o I sifu le mele I o I luma le. O le mele ngā sua foi I luma le. Pasao. Si e pio mea ka kope ai kai mo porkiki. Ia ngō le koe kula e mai lor ngō fo inga le. Ia leo whapea ngei ngō le kungu. Wa leo safa le kungu. La lan me la fai. Tai lava, a whionga pestene, a while, sitting ni tai au. Ia, o tūlanga o ngan wenga umai e peng saungoa. Ia, o lo mako kam whai lava e su e selengi. O leo o mang mako ngā lue ma le officer ko vanga. I se tūlanga e su e le kupe mai DC. Leo o mang ave e mako proposal. Leo wala lea I leonge, saumea I songi. Oi, saumea lo leonge. Se o mai I ken ko heo fa pe man ngal wenga dei am ut lo ko kam fa yama ko su ma wala fenga mo selingi ngal wenga ia sa fai ale I se selingi nga mo ku ia a ko ngu ol fenga le o ngal wenga ia sa fai e fai ale I mo ku le selingi James em fai ku per apa fa nga me e faftai atu I lo whionga sili o le masino te se mal tausanga o tuanai. Na iai le funding accounts o le ARPA e ta o le surface transportation e whaatanga ai o na whao ngā le ala ngā tupele o le ARPA e tarai au al tele. O ne ale nganga leo se pufuanga whapea le hazard mitigation for landslides and flooding and erosion of shorelines. Ina wa mai ala le te se malua whelua wha wa umanga obligate le malo le tuanai tupela ia wa matang whaanga ioi e polo keti. Lela fsili mai ala wa fionga pe e se tupe ma whaina wha au ngai. O lea e wa aile ofisa po ai si polo keti o lewa o mai under budget. O halawa ngangi surplus of funds e na ma whai o nga reconcile le ofisa. A vi fola ilumar ko vana e whai eso nga whai unga po la fosang tu alalo. E allocate ai isi polo keti e mana o mia e ona wha au ngā ma wha tau nu ule ati ina ele tunu. O le tali atu leila wa fionga. E ma whai ai o tu mai se ava noa se ta mato nga lulu e isio mato ploketi wa makanga whanga ioi ai lavan kon karate wa lalo mai o le budget amounts yo se lengi la nga le tau wha pe wha tau e wha mai ai nga luenga i o tarsanga il mauts malo wha loalo me nga len ku o lo me nga kinga ko fa me le mo ki kupe James fa I awala la kungu va fa James Kua kula vangoa lo whionga sen koa ai kau. Ai mo le am no chami. Le o la fisilia le tomaita I engineer e metropolitan le public work. E familia o do le solar panel farm le ya pavaia. Ko man kola wala le sa waira. Ingo manga kala le solar farm ga manga misa wala o le vai kafe finkanga o ile kampangi. Ia aku le kongkala ke le si maa koa na wala o o kia. O lako pile fixa la wafe o mingi e kongia. E fo le lako ngā ruenga I o se lele. Le kalingat. E kon milionga la lako pile. E o mingi e kongia se pile a lo ke whanongolongo aku wa ave a o ngā ruenga I ngā mo mamao e ngā ruenga I o ke whanongolongo ko ngi. A lako pile se lele kon milionga. A wale koe whai o ngō le kongia pile a. A mole apo le ase lo kala ile. Nga vaenga pe koe maua se koe pe koe kongia ngā ruenga ia. Ka mole. Ia whaftai lava mo whafsiri o lau te malam lama te le ngaluenga ia le whatulanga mai mo le company Interplan. I sailele la lea, sailele foi na tau whatupe ina I lalo I le vaenga DOE. E peita I ane ia umai fo suenga mai loilonga. Wa le eligible ia le whatulanga le ngaluenga. Mafuanga nga le partial payment to wais kon karate is laste le ni mo latinga ina ya ale nga luenga la le I pava ya I le na 54 ya e fatino nga luenga ai de mautu se le ni faingon nga luenga le mai le malo o tuana ya tela ya ale tampa ya foi
o le paketi foi wa uma foi na tu fatasi em tanga luenga fa o atu foi ngol officer ko bana male ARPA pe ye foi sif so swan o la tele faftai ya rau koe kukuria kuna ngare wa ave 2 milionga i ya le 4 milionga le piri ya le wo ave ire umar ngalwenga are bo male ngalwenga le tei le 4 milionga la ko piri ale ire mai ar ngalwenga ala ko piri le 4 milionga kire ora pala le paso pe menga fe moi pe fiela se menga ave momo o le ngalwenga i sai le umba ele mai ar ngalwenga o wa ia le ngalwenga na fai el con karate o le fausia ino try bars ia le fai ia tali ngalu ia mga kamai excavation foi na bole te prima le engineer em fai anga tu ta wala ko nge piri lang walu ku pe nga kai fai ia ngalwenga i famu mole ya va kelmal fa ran tai ja fa kaya ku wa kula vango la wa fionga sen ko vao yang so ele male sen ko ya ngauke Kusaleleia o public works kusaleleia al fasia utu ala fasia nga ko sile fiel awala foule ma ko alo e o mai ngeia me for ie le fa le mo ile o kabal o vai lo fai kapkim ya kulo wale lo fiona sen kosi o la o fai kapkim o leo ke ka malmlam e ei ka ko office ngo foi kapkim e ei ese sengo awala e ei ese senga me mo ia le ka wa lengi fale fa kal passing ai ngo kwale le kon kala ke le ve kalepe ba kwal pa ile mo kan ni ka le la o ma o kala ngo ko vai la o fai mo me pam fo le e fale mo ka vale le ai ma se me o fai e lunga la wala le mako al mea ngā le whawhikai au a wakun ka upulea langa e o le mele kupu fai ngā luenga le uma so o se ngā luenga le o vai e le uma a o kou il public works pela o mako lunga le ai se le i kaungu le sidewalk le fai o koe alukai a o le fai ka hoku ko pe ko kiki a fa trillion le kupele al apa le ye o le winga la fam kalang ele fai nga mose a ngol mako falua a wor ka uanga alo falua le wasu malo e fai e pam ngam fa au kaile ya ku aku ko kafkaf a me se ko ye public works a lewo ka usao kwa e ye ka kan fai me kia ule ese sengol fai nga awala a wala le ale fionga ya si i kai kapkim a wala ye ya makulu a ku aku ko kafkaf ia se kam fai kusakan ka uma ele va pe ese singu a ia kam fai vai le mele la kupungi o le mako fasia ngo fai le tio i le ka o ko le tio i le ARPA ngo fai le director nga vai ke mi le mang so le fa fel mako wala o le kala le fai mai o ke pole le la fai o le ala le pole ala vela ka ma kiki pole ka ma ku nga la wala ma ko le o ka val o le mea mo ia lang o le leila wala ko fai ai le ni me nga se fe da wa o le si ofisi la usunga le ARPA e ka wa pe me le ki manga ko langa e ka ka e keil me lai va lele le awala le o ai le ka o le lifi le o ka ma ko kongole ole valele wow okay o nga ke la kwa se vali o se wa nga umofo e ko pe o kafkafa o ele pulel ARPA mla usunga i lunga official ko wang kai kai ku pe se mo ka ku nga ma ko i uma ku pe ngai a me sa ka umomua uma kwale ngo fo inga le fai uma le ngo fo inga le fai le wala le vai ko as ko sila third world country e ele ai se e ko fale ko se wala ali ko se vale anga la ho en e ofisili voi ke sole o ai e onga ka vale le o la wa
La ua ma fawma o kilo sala o over fast fu ko sang le li file e man ko li file a halu skemi pal hydraulic ngama o ma ko ma fionga ya ko ngiola o mai ele kalwengi alu wa a o ka ma ko le ko paula nga me ko ko kaf o ele ARPA sili faisa fo ko ngar ko va a mais se full million ngar apa faise me ke o le vakelenga leanga le fa le ko la wala le alu o le ha wene a mais se la wene a le nga fa po se fi po pas la over pas se ka ko ngira wene a se fa se fi fa po fa ye wala le e alanga o kala ku nguku mo le afinge yas ke le al fa le ko mo nga pa u mel fa si ele o tapol wall o le lifida pa u ya i o kaf ele ke se me le ila la o kala le fa ya ka ko nga ma ko a uma ko per ARPA ai le fa ya o si le nga fa ma vai o ele ARPA ke mi fa pe uma e kupel apa ai le fa se awala e o ai ka ke in mla vale se awala o ya pase se vale le mo mai fa o la u le fa ko e fa ka chem ya no fionga ngoke vale male fia ko le fionga presidente fa ka ya ku lo fionga te committee ya mo la vango ma lo fo ile tu lo lau o le lopo po la ku nga fesidio ko fesidio pe nga fsidi o ke ngian me le o ka ko o ni fu ka au ai o fsidi sa wa de ke lo coupe ya fa ka ke lo fa ko o wa ele ngo coupe paule me le o le ka mo fa ile ya fionga sentonge fa ka vo in makalo fionga sentonge o si la maula tu no o lo fa le kongo wala per fa mo le se fsidi sa ko e se coupe o coupe ia le kalango ko ia fionga sen ko wa le paul kali le ke lo ai ele se coupe ale lo saidi lo ngo winga la ele ya se ka ko le mama la mai pulanga por kiki nga ngo mai ai ka usanga o ke le yo me ofa ya nga ofa ma o ila le kinga inga ko kali pisidiga ale so ma ko lo awa ila ko kongo ele o ko ka dia ya o kangakala i lunga ia o whaafame ia o kangakala ngā kaunga mai kalifisiri ia ale lau fisiringi ia langa ele pe ia ili whing ngalo whionga sentoa langa o la koui mako pe o mako le o kilo e mako kumalo po la kulanga leo ia a fisiri sawa e se kupe o ngi kupe kele pe ngā ka ua fo ile 1 milion koe e se mea o kupe o alea pe o isi konkalaki o umanga vea ile luafe ya ke lo ma lo sin nga luenga fo nga fo ke mi nga fa ya le la ka ko me le ka ko kala ngo sa o ku la nga le lo a ku nga lu ye fionga sento o me is coupe fa mon bolia pour la pour ese stores is coupe na le la ke la ma ko silia de lo pe is coupe o le lava o lo tam fai pele mtanga luenga so coupe na la e ya o kanila e le ka ku dia ko lo no winga ele is coupe o le kau ke o sa idi a kalo fa ka o so mai ai o fisili nga le ka ku karango le apa le ka ko ngo a wala mo wai kupi le la wo ko mai lu mo le o mele ma ku wa ma ku nga o a me finga lo wai ku malo a me jo ma ku ka ma ko e ki nga nga le kupe ma ku kwa e sa idi a kalo fa i lo la ka ku ngo lo nge le se kupe o ka chawa nga ke lo fa ma di ngai la va fogo na tono la mo le se coupe nga le no ka ku le va fo le o le me se fo le fa ko mengi o le fa ka fo mai fale hey ele o va nga le promise ma coupe la ku o ka la ku e promise ma nga coupe ye mai saidi o le la wa ku ma ku le me ku ku ai le mo ku ile o la ka ku nga le fa fo nga fi nga sento ya si langi a wo lo le se coupe como sa o le se coupe ya nga wa ile ko yo so fisidi aku ai le skupa ya ko a wa ka ko malo o fai bol kalsao a wule fai skala ya se wole sai ti fa me ko sai di le la o la u fo kuanga le vaku fa tas fo ka maule ko u me jo ku malo a wule skupa fe wole skupa ei nga ia fa ngo fia ia ka ko nga yo kam fai o makala fo yo fe ngei yo le kam fai vaku wa me polo misi mai
Ia la vai whakakan mai ko malo po me whakauku. Ia la ko me whai e le pa whamurisi kupe. Ia la unga whasoa e le foi kele ia whasoa whionga sensoa o le whakau mambai. O la kele me e manga o i ka koa le len kupe. I lo la karingu kongunga. Ia, a yes kupe longa mai ia mako e kupe le ia wo fufua. Ia unge ve umanga se kumalo sko kasi bo niskaka. A ka whasoa e whiola foi isi ku mai isi kumalo. Ia, o la unga whasoa e sosoa giaku. Ia, anga ko whapea mai le 1 milion alo whangare lua ala koe le ongo. Ia, kele la kako milion ala kako arkangoa. Ale kangoa mai kako le se mea. Ia, ene whankangoa kua ele se mea. Ia, manguir kako whanga. Ia. Ia lo whionga ia. Papulo po mau ko le tunu ule. Ia o preskenge mare. O ko le tunu ia ko whionga sen koa. Malonga lue whafkai. E de whakawanga vale le. Mau kai lo ko ngasea. Kau kuainga o le tunu umarka ko malo. O le anganga le ia mako. Ia maua se malo le lei. Malo sao. Le kam whai a kungeye. Whaonga o kou e lawan ko mai whaingo le tunu. O nge o mai fua ngisi. Ka ngaka mai whafua whaun malo ka kou. Le anganga ngā le whio ku preskenge ko mai on mok. Le anganga le kam whai a kwen mok. A lea lai vai a kunge. E kau le sao a mea ka kou e. O a kou ke o mai kulou lo upo ko ia kia. A kou o mai maukan ye o kou ka mai a sau ngō saa mai. A sau ngō saa mai. Whaingo fia fo inga mako malama. I mea ia kupoi whawhikau di kou ka kou whainga malo. O le ngangan ngai maukala. O rau whau kuanga la ia kou whiong. Kau kuanga ma a kou kako malo. A kou siri fia fo e le sao mea kou vanga. O kou ke whewhe fua kou vanga. O kou vanga ka kou e pule ka kou. E ma whaiang kou o kalkalongoa ku a lalo le whiong al kou vanga. Marsu kou vanga me le whapea, me le whapea. Wakan kou ngat ngakai o la sao ia. A o le kele popo sua le el pepe el le el lolo mangongi ai moso oi malanga ari malasi kulanga nga kau nga ye ka ko o le fa kwa nga fa ko inga ai fa fe kai yaku ya ko nga ruanga de fa ko nga vale le fio ko beskeni man boka ngi lo ko nga sia o le bang ko kua yo a fo o lava ko ka mai o ko risi lu manga yon malon ngi an fa kuanga la fa ko inga ka kuanga ide ko e mai ngi ska ka wa la mai fo ska ka pule ka ko a ka ko anga ne ele mal kofi nge ka ko o ko la ka mai wa ma ko so fuanga kulo yo ya ko mai si uso ye ka fam ko fa finge la lo va o ko kuila mo fa mo ya ku ya ni malo si au ku ala lo nga a kou a whio men moka nge, sau ngō sao mai ai mangingwai me un. A ua leise kupe, kou maari dia ua leise kupe. O ai ua vea kako kupe, ua ave, whapea ngarwhenga kako mea. O le a kau sua kupe. Eo e, ia o ko mamanga, alo whamele kua i. Ia kou whiau mga ruanga awal kau kua inga la kau kua ngā mau kou. Are ia skupe o ko ke o fu sa i skupe o fer ko vanga ya rue i Amerika mai ska kupe wan denga ngaren ko vanga ka ngalan ko vanga ka elo mai kupe fel malo e ko ke de o fu mai kupe e ko ko nga ma ko kan ngalu lai kai o sua ngumele mua ngumele lima ngumele amaka ku ka fanga ka la ko paka yo sopo ako va ai kan ngalwanga kau oi pangai ngu wa ko nga kan ngalunga o lewe o pese la muku ala pe ka ko nga ma ko kan nga fa mo kan nga oi
Nanga lai pui ai la onga mo walunga ia onga i ko walo maka ko fanga. O ko mamanga fa mungia le kua ia ko fa mo ando. Mungia le ko la fio pe skenge man mo ko ko. Fa kai do fionga kai ko. Ya, ko la vango do fionga. Ku ya lu. La o fionga sai committee la o fionga level mole avanoa. O te whawhitai atu lo o tau a whiwhio mai le nei tai au. E le toi a loa e a ule o ngā sambi lea wa umanga o whaalongolonga atu iai. Ngā mo onga ia telling tatou tupe. E le ai fo i se talo sanga a ua o sau mai ta umanua. A wa umanga o uloa. E le tau wha leanga fo i se tūlanga i mabau tele ma tau. O le ao o sangu atu a fionga sene toa i ola tau lava i tū malo. Ai o te whawhitai. A wa o te le malama ia o tau a fionga. Le no fua inga fau lea wa iai. Lea wa wawa i atu. A o malo lo le fono o a o le sui tai komiti o le ofisa wa onga. Sa usava lia le onga manulele elementary tafuna. Ma le fionga le sui peristene na macho usava lia. Usava lia fo i tafuna high school. Ba ia au le tele o fale a onga eleo le lei. O tele sile fo i po yese tupe pele ai pa wa le mea ngā ba ai fale a onga ma o lo tele fale tonu fa longo fo ia i talai. O lo fe ave ai tulanga ele yai a le nganga fa ftailinga lewa o malama wa o tele o lewa fa pe a o le tanga tole apa le o yaile fa pe o le TOE upper a lewa malama ngai longo winga le officer a onga le te ua ya tupea ta towianga au mai e fe so angi le teimel covid ele leila le la fa mua fa le a onga a wale tupulanga Amerika Samoa. A o le tūlanga linga, whapea ngā fwoi Doris lea whapea o le insingia ma le Deputy Director a le Public Works. Ia malau a fionga le Chief of Staff se muntafa. E pau leo le nganga whaftai, leo wa umalama. Lau le koe aloa lisi o ngā sami. Talo sia e telling tato tupe whaftai. Ja, kula vangoa lo fionga utu. Ja, toi atu le noa sunga se komiti. Te luaio o le tato i le longa ne, ia na amata mai tato o wala ia moudi. Leo whafonga le tau lau. Ia leo watu uma, ia isio whawhitau dia lo face ne tato watu no. Toi fo i la lau mta upu ia moudi. O tau nai nofo mai lunga lau nga. O tau nei na tu oi fafoia o ngai fo i mai fai tato malo. Leo mua patu na tau fatu tuanga ia tau tau. Ia o a fo i mea tu atu ina. Ia tau tonu. E ati leina leina ta avilio fai ai o tau nai nofo mai lunga nga. E fa atino nga luenga o atu. James e fase lau i was fuma le fa miliona lea na tau e fa alu nei temi nei a lea na tau. Minimum le fa fe i was fuma le fase lau i was fa miliona which is almost $500 million. Minimum is au kong o le 5 milion in return. Is whakavidinga o ka komea. Our average on mea probably between $7 and $15 million. So we are looking about between $25 and $35 million is going to be infused. Kavidi kong pro mea o kupenga e mo fe ko mea. Torres ele ngofo fielo ma fo faul kada le fa ia ku fa yo wala la le wo umanga fa mai 2 milion ale umanga barori panga yoin le programa ko fa ngale 2 milion ale amaka ngalwenga le o mo ele amaka ngalwenga le mo di ba so le asangi ia wo ku le papa le uli ku le sa sisin ko ku le ku sa yo ko ia kavalia ko le ya so yo bueno fa ile ngalwenga lai o wa levan ka wa lua le kula o ngaro fisa ko banga ngafi ko fanga yunga me pa kula bakula banga ri o ka sia ye umare le longa la songi o mo se ko ngol me la a fai wa ave le 2 milion ya la ri ko ul fa kanga la wala e o fai me ye ri kula
Anga yo ko yes kupe fucking wala wala fa innovation. Okay, o menga nga ingo ko la. Famul mole fa ka meia. Leo fa fonga me ko isia ko lunga. Ke leo isia ko lunga. Penetration fa ka avale ma ho fa un me mo kupe fa me me pa ke ki ko meia. Au resco per ARPA panga yo isia wala mo meia. Come on, we need to move forward. Wo fiku ma single administration, nothing happened. Okay, let's move forward. Leo wa ku le nga ni ka yao. Ya wo mo la kala yo e modi. Torres ka ko wala le I fanga ino. Mga umia correspondence, e mai se pekis fa le yo correspondent a makamer kausanga len ke ale wo se ya Lisa. Lisa gave me a good package of what happened, what transpired. If you have aya upola kong wal mea o ko le fai between you guys and DOT if I for le FEMA or the Department of Transportation. For feminists so it could be fai wala wo se FEMA. So now it's on your hands. If you me out correspondence, so I know I can trace those things. For female happen, what are they? Le wa ka vidi o fiku masinga. E o moi foto fa usanga e ia se me happen. Okay? Ko sau se lolo vai se kemi koso uma mako fa re ka fon menga. E de ke ko. Ia le wa baku nga ngi ka yao. O angi fam kalanga baku ia inga yo ye ko ma ho wa ka mfainga ka ko malo mo le lumo. Wa fo ia ngolungo mo ko ni ia me ka ko ke kala ngoi a ko happen la kala ka skin ia ngai upunga ngi ka ia tulanga ma ko wa ngolungo mo ka ri lo sunga ka miki pa ka ia ngo ya ka ia ko kula ngo lo fionga mao te komiti mo lo wa no pa talo fatu le malu lo o magneta ya fo sa uno fo no fo ma na tu sa yo o le tūlanga o le neita eo. A le whanau noanga ia tia o le se tupe. Pe whawheran whaatino le nenga luenga. Lau songa le, engineer. O le tele la walu taimio I nei tuila. Sea e malanga I manua. A e malanga I manua le tangai na e mo maule lo tala le la whaiat. Ai o mea ia ria si o ai ia le au ala le pitiuta. E matua le matanga o fia I le sila mai moa tangata. Tu lou. Matua le ang whaia a le tu. Whamul mole lau sunga engineer. Se sila to toa ane mene. Angai le matanga o fia mai moa marti sila. Tangata whai atu I o le moto. Rona lua tau sang, nanga leo le se tupe. E le mawe o tau se apa wali, sama e wali, e to tonu olu, o moa au wala leo. Wau tau le anga wa ai ato ina yasa nei. Na tau sanga fo tau sanga leo o mātu no fo inga le, rai yasa me o whaia. Po whale e tonu, ia sila mai moa ta mama tu ole. Pea wa ilunga au wala. E le sepe le euse reina sama I tonu. I le awa mat whaaloa, whapteitere, lau sunga te komiti. Ya, whafkaiaku ne mauka o siri kako ngon mauri I ka au. E isi au siri ne fia ku aku le whakongo le ARPA. O e se li poki el pokalama polo keki wa umbanga I lalo le ARPA. Markulanga o lo iengi. Whaftai atu I lawa whionga o taitai komiti. Le awa iei le bloketi ma le whaongahanga o le selengi wa umau na tā mau le malo wa tuana. Le awa avatu le turstal sanga le whiona le li plestene. E tā pena se li poti tala o tōtonga ia fuafuanga. Tonu fo e sema stai au na moli alo ia mai lea morsi le fia o le mauta. Ya, whafkai. O lesi au siri e fia se au whainga o polo keki. O umbanga whaso so ai kupe ia ngā whaakulafonga inga e kausanga e whaangaka I le korukasi o te sema le lua afe lua wha. Fia le au whainga polo keki. E whaftai atu I le whionga o le taitai komiti a fo I le whafsim. O le
Le matanga le tausanga nei le aso tolu Januari e o mai le aso. E silinga ma le valus full tolu miliona, ono se laus full wafe, fa se lau fa lua, ma le fatu full fitu sene wa. Fa aso tsono le tunu, talu mai Januari. O le burn rate la na le tato ARPA. O valus full tolu miliona le se eleni was sa ai tsono le tunu. E mata mai o le manu tele, fal mai o tu malo, fa pe vo ya mauli, o I fanga alu, I ta funa le health clinic, e o foi o I le tu malo fo Leone Health Clinic. Silsila le malo le mauta I pango lo sual awala le aspa. Yo isi foi na au nanga le ARPA. Le ai silsila le si tu wala le tau fa fo le ANC Bank tuai. Yo le si foi na au na le ARPA. O le valsfut tolu miliona la le ua sa ai tonu fa pe fol mleva lele male wafteli. O isi o tupe le o so soani le ARPA tonu le atina el tatu atunu. Pian fa atu stemi o fano. Se mas taia na molia lo ia maila e se li poti le ofisa el tar sanga le fionga le li plesteni. E tala oto tuai le tulanga o ploketi ma fa manuianga imtanga luenga mo matu paanga. E ala le fa manuianga le ARPA. Le tausanga fou le fai ungar tausanga fa moe muta ai. E o le nganga lava lea e tau fai lava ia fa ngal se eleni ale mai ale tausanga fou ia te sema. Alo fa alo. Fafkai. E fia la ingi polo keki fou kalun kula I mai le fai ngā malo fou ngi. Ua sili ma le ivas fulu ma le lua ia polo keti lawa ia le teimin nei. Ina watula I malnofua inga fou sa se meo le onos ful ma lima. Ina ia ua whaongalo la tupe ia le falma I tuai o le falma I fou le fauina. Le ala na tue vai ila ia le seleni le ala ia si polo keti fou ia watulai. Le ala wa ia le alfa inga e ivas fulu ma le lua. Tali atu le ila wa fionga. Fafkai. E se whakanganga mai le US Treasury. I polo keki fou ngi. E se whakanganga mai le malo kele. O lea lava, lea ua umanga mai le whamanuianga I le malo tele te se mal tausanga utua nai. I al mātou la pito la au nei tausanga mal tausanga lumana I o le whaatinoinga. Whafkai, o le sia ofisiri, o iein ka whainga ruanga fou. I le makanga ruanga ese, o loko kongi lalo I kupe o le ARPA ar keminge. O lea lava. Ia, whafkai aku le whakongo le ARPA. O le Public Works, wako pēr le sausiri lea, o ieseri poki ngā ruanga whanga solo, ngā ruanga o kaofia, po ngā ruanga le amakainga, o lo lalo le vainga le Public Works. Au whea fo isa waile source of funding, nea whakulanga, whakupea ngā ruanga ngei. Aftai mole sili, tunga teitai tomiti, ia lea lau o iai lavali poti o matu ofisa, tūlanga o ngaruenga, ma tūlanga fo o whea le whaatupe mai ai. Ma o si fia le ota, ia salo futua lua neva yaso talan to tala mai le tupe le Federal Highways, ta o fia mea le tausana fo, o I tausanga le kia ngei le ia November. Ia le la fua lua nge vai aso kalung koe kala melia fa tupe ia le Federal Highways awa fo se ilo ilonga le Chris Kenge America ia le la koe makala mele Federal Highways a kongo a koe amaka ile bloke ke le striping lang sa ka ofika wele ka ofinga kupe ia le koe makala me fa wa ia ngalwenga striping ia fa pe fo mai singa lwenga ia I fanga ima ia mai se fo bloke ki ia wole sai ka ko territorial plan. Whailavanga, se maskemi mori me li portia le itingia a whai tūlanga o ngaruenga o ngawhan mamatu mtanga ruenga. Whafkai mōre. O le sikulanga o le awala le ilunga le whalpuipui a maka ku ngā e arunga I kai le pakarionga. Salo po kausanga ma le awha karunga o mga whakar mea. Ko se sila iai wa makan ka eire le ka
e leo le leiri wha ki ngonga ngaruanga. Kau ko ngā mara ko officer le Public Works, ko langar ngā. O la usiri mun muri o ko langar le karingalu le i kaisma ko ngu i nguri. O le karingalu. Msalo wa a mai kau aku wa fia kau sanga o whairi ngaruanga lea. Wa fia foi senkoa e o mai mauka. O le kala lea le la fai. E a maka akur karingalu i re kui iuka. Lako le karingalu moku. Ko e a maka karingalu o ngā kongu. Alu karingalu moku. O la foi la sau le karingalu mai kai nguri. O la foi e moku le karingalu. Kau ko ngā ma o kou i re karingalu o nguri. O le polenga o kupe al malo o umangalu ai. E koe kalepe uma le ngalu ia karingalu la ri mai. Iwe, salo le koe fia masinga ia koe ngei. I ngei foi ngofua inga. Ai kau ko ngā ma o kou Chief of Staff, karingalu le asmako i kumalo i nguri. Ke le ia complaina sa wai. Po levanga poloka na ngaruanga. Ia ngan kua lalo aku ngai ku. Iwe, e kau ko ngā ma o kou kako karingalu le nguri ia. Faisfo fuanga e umar ngei kau sanga. Wal kau sanga le me vavi. Ia mole aku le whawhkai. Mole aku le whawhkai. Oi, koe kua lewa ngoale le fionga pleskenge. Malo whalo lava. E fia le tupe lea James walu le koe whawhonga le and said. O le tali atu I laua fionga e lalo mai o le 4 miliona. Te le mautonu le au whainga tonu ai e lata I le tolu te si ma le valu. Pea pe sa o lo mai tau. A fere 2 miliona le na pasi el fono le nofo inga talua e whawho le and said. Wha malulu atu I laua fionga I le isa o malama le tūlanga la ea wai o le tupitar sanga le na avatu o le mato ofisa. Le na tō mai ai le seleni lea ai a le whawhauno al mauta. O le tupe le sauno I laua fionga le tua nai. Wha malulu atu e le au isa o malama le o se tupe al ARPA. Se ia sa tonu e mause ava noana wha pula atu la ia le fionga le tai ia Leonard. E whain Leonard na maua mai se au I lingo tupe na rena pasi e talua I el fono. O rua le Public Works. E miliona ma le afa na avatu e whai ele malai vaalele o lohenga. Na whai. Si o mea leo tano tau mena pasia e matou le fono, le whaafonga sentoa, miliona ma le afa na ave whaoen malai vaalele o lohenga. Mai le korus furonga miliona fo ele le detail. O ke mga o ia wili ili mai uma ia mamalama le maukaringi po feo o ieku penge. 2 miliona pasia mako e whaafoel e and said lea. Someone is accountable in mene, kupenge le kuku. Fia mawana si ni poking landed. Man kupeng aru fo il wha lengo al whanua le o samu I sifu. Milionga ma le afa. Afa pe ave menge James ai o akur keimi o le. Kau sanga le uma whangar kupe le ale me fai. E whaftai atu I le. Wa e project kar kongo au ele kai. E umar kau sanga le kai kar whangai. Lasa whainga ke roa e whainga psosoangi. I auangi ko aru se kupe. Elang whea ko lau kala. Sang ngurua ka ngakar keimi o ko vanga lolo me un whamei o ro. Ang whaunga umai lolo kupe lea masi mea kupu. Kau mawhai a tro ma mera kupe kua whaunga au e ungi koe bes kupe. Al whaukwanga ya oi James ma le ngaki. I alua o ngā e kongo le kungu kupe nge. Au kupe ia leu karonga koe I le ngaki. Ia whaman mole ia fia mau al fono se. Siri poki a wili ilia. Kako kupe o mangeng pasi aku e whaimenge. Ia leu ese mea ru sau. Whaman mole. Whafkai chairman. Ia, whafkai aku. Talo wa.
Mele sauno tua ile fionga prestene. O mona batu le request le special projects. O le request le ngaba kulkovana. Pai mai se li po ki le special project $36 million le ngaba ku special project. Po a kongu ia items le uma fa nga ai kupe. Basic kupe fa nga pe first project wat. O mele nga fa special project ia Sicilia. Pe ko le fa ka dia kun mota le respond nga pe usangwa ku le fionga prestene. Le kongu le 1.5 million ale kausu yang ame mo fo I pa penga fo o le la vale le o swings. Tell them no. Ya ko lo fionga vao. Ya la million ale ko le ARPA gaming ngo ye wa be su mai project ye ni. Ko fia se fa yo ko gaming. Fa taya tu ile. Fionga le son soa ai alfisili o le leo fa ingo le se leni leo wa au nga ina ono le tulanga leo sa no ile fionga le matua ya utu le tupe leo wa umo na fa alu e se lau valus full tasi miliona fitu se lau tolus full tasi afe fa se lau fitu lima ma le luas full fa sene Lau fa inga o le se leni le wa encumbered. Le fa apela fa moe fa au ngā. E se lau ma le iwa miliona, ono sful maltasi afe, lima sful fata la ma le lima sful ono sene. A tu fa atasi la le tupe wa encumbered ma le tupe u fa alu. E lima sful uiva pa sene o le fa se lau iwa sful miliona le tupe le wa fa au ngā. O lima sfulu iwa pasene. O le toe au fa inga la le to toe. E lua se lau ma le fa miliona, se lau iwa sfulu valu afe, fa se lau lima sfulu ma le valu ta la. E fa sfulu ma le tasi pasene o le to toe. Le awa sau noa le fionga le plesteni, o le lui tau fu ina le matou ofisa. Ia fa aliu sua vai se itu lol mauta. Ai le muta le tau sanga fau ia te sema. Malo fa lo wala la fisili kalu wai nga ye fo le si grand ku pe fo nga mai nga ko fa fo I uma o le winga la fo kuanga ka kuanga James e ele kai a ko se fulu miliona lu fe ele a wala le o ira wen a fa kuakuli la usunga se mo kafa e kaua kele a ka ko ba ai polu mangu o mai Pasifika le li ele ko ia ngia me o mela fa ngi fa kalpelo le me va le mo e temporary le ai ma se me mauku a o la u fa ko ka un fa se me mauku kele ku a nga ko I ya lu se la milion nga ko a o la nga fa ko nga fa ka chemi Ya, whakaia aku. Ya, mori aku le ngā whawhakai. Mai la fionga pleskenge, ma le sui pleskenge, whapea hoi ka maa mauka. Whawhakai morka ko wheroa inga. E ringi kai au. E le se olfia maa manama. E le o se sui vale hoi po se si kulanga. O le nganga mauka. Mori aku le ngā whawhakai. Ya la fo ku ngai ku e ko sa nga fa o mer ka kom ka pu ni ka o mar fa lo la muri atu le nga fa tai la o fio ngale te committee male malo le mota fa tai tele le tato fa so ni tai au fa so manino fa so mal malama sau no foi ma fisiringia tu langa lo ele tato malo ele nei vai tau e le tali ese mori mau male lau le nei tau I fesili ma tunga lunga ta mau la tu no e moni le leanga vasa malo ele masa malu ia so uma ila foi tau maso lui tawina ma fesoa ina ai manatu le nga na o fanau
Tulou pa ia mamalo le maota. Lea foi se to mai titi ma se loa whatauwa. I le fōa i mai a le atua i le nei vai tau o loto soifua mo le mata wola. Ia tātou tupe i lumo le atua. Ia le lei malofa e whaasoa mai aso uma. Talo foi le whianga le ko wana male. Nei tua le whainga malo. Ia mo pea lo soifua manuia. Mo foi so mātou malosi. E nof atu nei tua le malo i whea mga luenga. Ia moni lea tunga lunga o le mota. Le sa oma foi nei tua le malo e ta umwhai lava i aso oma. I tiu te mawhaiva ma whea mga luenga. Whaftai atu i le mota. Leo mai foi nao le ngā luenga lau tele ma la tau foi pito lao. Sunga insinia mai la tau lo ngafa malei tua le malo. E wai moni le sau nanga le whiunga le president. E kai ele se insinia. Ngā o le mawela mari o fi kua le kungoa. Ngā vei kaimi le esa wai ngai vei kaimi o le kautua lava. Ai whaftai le tua, whaftai tarsanga molia. E ua mo se malo si o alom whanau e ngā luina lea vai ngā le malo. Ai o le tari pupu atu le nei tae au lau whiunga le te kumbita o tomaia. O tomaia lo tau whingalo. E foi au ngā foi ti mainga ma whautuanga. Te mātou toi foi o le laitua le malo. Te o mātou oewa aima toi whasiri ma toi tilo. Ia na mori mai leo reporti ma mea sa sau no e eile malo le maota le nei tae au po whio tonu o ta oto e le nei vai tau. Le nganga whaaftai. Whaaftai atu I lau whionga le presidente. Pe le malo le maota. Nei tae au e au ngofia lava le whanau pe a te whingalo lau whionga le te komiti ma le maota mātou toi sāwari. Mai ia le nei tae au ma le aso. Whaaftai tere mo le avanoa ia manuia le nei aso ma tau wal manga le maota le tunu ma le nganga whaaloalo. Ia, whaaftai. Ia, tu mai loa. Whakaarofai. He moka ia.